TV. Daturaga ukombone ende ntamenyaga Zaitwane meago na ikeno giale Na yogete minyororo ya geku Nantorezo medo ntikone oero Ende mwadanyoreja urangora ukombone Oramboria utumumu orambekera Okombeta ndereteka ndera kodinga tagwaku Nakumareu ndewa boro yaku Nyotugi waku bombeka gira ina Nyotugi waku batwere bondelagia Yekeno yakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Nyotugi waku bombeka gira ina Nyotugi waku batwere bondelagia Yekeno yakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Kyerekaniro gyaku na meshietio yaku Ne ate mwathani otumba kumberukira Ne mawe mweteke kwa jarugaga nuthithagia Mwene inya yonthe nigwe mwendo wakwa Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Yekeno yakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Yekeno yakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Leondeni ntongageria muthenya na iture yaku Umurekagira tuko nawe roba ukumio bwaku Na ni untongagĩria bwega na njĩra ĩrĩa ndurĩrĩte We mũcore wakwa ũtukũ na mũthenya Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Gĩkeno gĩakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Gĩkeno gĩakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Natekwathĩka gwakwa gũkinyithĩtie aja Tĩkũromba mũno gũtũmĩtio ndarima Ĩndĩ nĩ kĩao na ũtugi bũbũnene Gũtirĩ ongatiga gũkwinĩra mwathani Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Gĩkeno gĩakwa kyomire modara bende Nekionga zura Winagira mwadani Nyotugi waku bombekagira inya Nyotugi waku batwere bondelagia Gĩkeno gĩakwa
Tuire modara bende Nikionga tura Winagira mwadani Wow. Gakwera ni bwega sana Mutegerio Mlima TV. Karibu kire ukumio kiremene. Anandereba ni uniga sororiga Kamero na DJ Neon tuko ya narwa tuwejo kagia idari mu byetu byantuko tukira mwene Nyamurungu ne gitara yakura kweja gushionania kiremeture tunotorambwirire ntuko ya narwa twena musani ndene ya studio chietu twena tugiokiria sani betu bakuma ntereshe Meru no tegero kona amasani betu ba Meru ntukweji bainete ndwembo indongi ndwembo shiokatha mwene Nyamurungu ndwembo shagukiria baboro tura moyo na ikyo ntuko ya narwa na gitio gikinene nkwethirwa nkigwata Justin Bundi. Karibu sana baba. Thank you so much. John deno zako. Atoete ntukona ndo tuja gukungwira Amen. bwetu bomero. Amen. Ikeja kwethera tantu jababwe tukwena ndo tutendo tukukaira ora tukiria. So I thank God kana ngushokeria Murungu katho no ntubwa TV eje yatwa Mlima eje takwa itugike kinene muturene jwetu. Amen. Karibu sana kire ukumio kiremene. Amen. Tumbe kuthura tukigwa rugono rwaku na ara wa mbiriria ara mwene Nyamurungu agukinyetie na imbije mantu jonde jakethirwa jakiagira. Amen. Na Mutegerio ukumio kiremene rikana namba yetu SMS ni 23373 23373 na naomba kuthura ugetutumira SMS kiri WhatsApp namba yetu ni 0717204468 na namba iji chionde tire kire screen yakwa unombe kuthura ugetutegera watuma SMS na ndategera kuona ntuku ya naru SMS ure itonyete nkubushokeria nkatho rikana mbwerere no botume prayer ite mwira wene ntuku ya narua utwire nara utegera mubango na tukomba kwithura tukiendelea wega kabisa rikana kinya Justin Bundi endene ya studio kethwa wiki uria wina kyo mwa kwithura ugituma uge bwaku na tugategera tukiambia Justin Bundi no Justin Bundi imwitinguge twamberi yau imwitinguge na imuonoki. Amen. Na oni kiuri hiyo ikarira ja kia interview nguge lakini na no kumenya no mwanka Mutegerwa ukumio kirimene akomenya nkoruki. Okay, Justin Bundi ne muonoki oni bumete South Ment ntura itagwa kianjo uma mikumbone ngwitike mikumbone ne akamenya kankoruki witie pankanda gene wenda gene high school nture kianjo gwithere around that place kature ne kaka nini yau ketawa kianjogu lakini kanisera ya koyo onde erambetayo ngo thai tikianjogu kana kunge betaka Methodist Church of Kenya ira ikathera so iko mbetara nkithari maira Murungu na nkina ira Murungu twe kathera Methodist Church endigwa guciariro gwakwa nciariri South Ment kianjogu village nturene ya ndagene kwa mukuru wetagwa Kiaugia Festus Muremi. mbuga na ndantu ibo kumenya baku kumenya safari kana rugendo rwaku ro wini wambiririe Justin rugendo rwaku ro wini mpambirite 2020 yes yes 2020 yes neema ya Mungu inatosha. Amen. Nuje nikenda ugo ikwethirwa ni gitara yaku ria mbere no tegera video ciaku quality ku ndwimbo mataro jara wina joki ndwimbo chiesa wa bro. Thank you so much. Imbie tumire wambie ndwimbo 2020 gitumi mpambie ndwimbo 2020 actually on to randikirite ndwimbo cia thoni betu ba aiko and anto jaba pinje Kongo anto jaba Ruth wa moyo those people blessed my heart so much iba mtethagia nkorone muno na twatonya kaire mauku ne ja Methodist kwendumbo resi ni kagita 15th century na
le tugusina na mauku yetu ja Methodist nkaigwa siena wako kwena wako fulani kendo mbo ireko so 2020 ironda kalire ndendera Murungu I need the grace to sing inkwenda grace ye ya kuina na tulina ndwembo cietu cia Kimiru ketha tukwina rwembo rwini kagita na ruketha rwino kumio ndiromba Murungu baba mpa neema ya kuina ndwembo cia Kimiru ira cieno kumio kenda tumba jojo para bate kumenya ndwembo ingi tumba gukumithia Murungu na ndwembo ai cietu tuingwa ndera Murungu na nde mpo kumio gwo 2020 pombe kuina au nona mbere safari kwa wini na yeah na safari ya wini I thank God nonto babo kwa murano imwini kinyawe so to weta twakarande ndamwira inkwenda kuina tugwa tukamberia na tona tukamberia na wena inete kabere ndamwira ro tukuthithia ri turitio kendo imbo ijire cia Methodist tugwatithani twine kwamberia utata studio toko record rwimbo rura twagwatania actually twa record on the same day na tuino the same day na rwikirikia ku record itukushoot video baba wako murano no imwini omero imwini omero kinyawe wow imwini omero na tukuamberia au that is where my journey began ndikwina rwimbo ruru rwa mbere rwa Methodist ndari na inge ndandikite actually kinyambere mpamberia kuina amanother mpandikite kinya yukule poems so I like I do so many things lakini rutere ru wini wandiki I love so much na nikionda ugire itingania kikwandika kira kwenda ni utugi bwa kwandika amen na ndikwandika rwimbo rwa mbere rwari rwa utugi ibubombeka irainya na ibubwa ntongeri kinya kikwina kura mbitite amen so that is where the song yambiriri yeah na imbie kumotivate kuthithia ndwimbo cia gospel na tire ingi na ndwimbo cia kuciandika ata imbie tuma imantu ja kwijirite imantu za rokurukirira ikyo gatumira wandika ndwimbo kana imbi okay twambirie no tugimbere during that period ya 2020 au ironda bangana yemantu ja koja mora na I was not in a good job kana ntari na kugencheka ira ugayo mbo support mantu jo oni bijora it's so demanding and so many other things na ndikoromba Murungu ndamwira unwijo teno ntegete tinga gwake tegete ndagirio kuthonania mbesa kiakwa ciare gongana no menya mantu ija ntegete mbere na ino nja tegete so ndera Murungu igombeterete actually kingugira ndaita yare casual job at Mentity Factory ngekamatanku ndakamatanku factory yeah na twaleja kwa magana 3 ntuko so ndera Murungu na ndi ugo Murungu ndukona magana jaja 3 ijo ngutumira na ijo mbina ntiona tena mbetete ni kontegete so something happened ndio factory kwengo kwenda apply tende uthire university kwengo kwenda apply tende ntali ndi kuona certificate ikojokanwe nontu nejokanirwe kwandile yatweka kokudile kumbe anko gitokiria anini kumbe ugitanguge na ugi factory u bando no area certificate chaku no thomete ndathomete lakini njira itari kurukuka so na ndinde ko apply ngugire nije nontu certificate ntari ndi ko graduate nika period kare beterete certificate barabara certificate bajukwa bakojokwa ite apendi ni Mentity Factory kaire ore akuko kya kadile ka kojokwa ore wajukie twimenti aura ngugine aona ngugingeta so the space yet way vacant ngikamata nkunkulika ndaringero thimujire ya mbere Britam Insurance ndero eja interview Britam Insurance ejere ndaringero nguge ndero kwina an opportunity kumira gikeitindia Greenland Feather apply nguge so nda apply resio ejere but now data ke Murungu na muri kombije help me choose the best na ante yanda choose the best ndenda kuga the first salary randa tume nda nenkero nyonde tina neodoni the second salary
ndathia no mantu jau jange na and then the story continued. So yambejera tigo ontu bwa orankari ikyo murungu tumondarima ende gitare kuri ngore ukinyare ironda ikyo nonto narua moro tozo narua mwetere atecera yo exaggerate yep. Nonto kethero kwethirwe ugikwa nkoro kana ocho anjira ingi cha apply ngure ngugera mbugatha hiyo tebiri thirwo indi kagita kamwene nya murungu iko kethero kagirite babomba kwethirwa agikwangura methori igitara muthia ira weterete yanyu guo kunoga buru ironga yejire akwangura methori na ndi ukumba kwethirwa ugita ukurukira mantu jaja i challenges ire kuingi ukurukirira chokiri rugendo rwa kurowini challenges cia wini actually woni nkauga tukipo mwathani punganete challenges cia wini uti challenge ta kurukira cia uti ogru ntunga yo kurugurira njira riri arembere arugurire na ende ni athirire keke twete arokono twende njira ni athirire ndio rikio thoni na kila kitu I think that is when COVID-19 hit. Yes. Eko hit torunga konguge. So ndacoka tu nja. Ndatanda jokia ndaria na my grandmom ndamuromba tubesa ndamberia nguge. Ndikwamberia nguge. Ngugere tapikire. Na in that time no ntu ni thoni bwari buthira murano jo ategerete. No tikyo ndaria. Nakyo kaire. Ndatumireire na twatire mantu jange immediately after ndi arakati ni usia murano jo akotwa budget rete antungiri covid ndi koyo nijo tukari reduce antu ekweja twa reduce antu twatuka tuketha tuna budget ende guru na immediately ndio in that period still ilonga kokwena nona romboro rumira in that period still murungu athithia something else. I was called by a director kwa yetu sako amberiba kwenda mtu eja kurungamira yetu pamoja investment either cooperative ambulia werede amwirai ndeta ndayo ngugi ndambiria so tukiaragia na my dad ambera ugwankwira ntetwira ngwetikitie ende ngwetikia murungu uri orombaga na imaromba jokiretie au ndamwira umenyete maromba ni utugi menya weja kuwe ngugi bitete njega kana weja kuwe imantu jangi ndiretie inde ni utugi ikyo ndandikire rwemborora ni utugi bwaku pumpikagira inya ubonkinyiretie aja kigeno gyako kiuma mutharabe ndacoka ndauga tikuromba muno tikwathika kanai bitumite God favor me this way inde nikiao gyako no utugi so utikyo ndathithitie kiana murungu womba kumbono kyo tikinto ndathithitie kiana ndithiri all these favors ende ne utugi ndarwandika nda nkurikana ndarwandika mbitete ngugene ora utuma rukire ndarwandikire runde we ka safari ne tukagugeta bena mingugene tuna maguru ndandika thimone actually ndandikire thimone ndarikia ndaringira producer ndamwira tuthithie rwembore inyanya inyanya ozo ethosana I think on a Saturday twatathithia rwimbo ru ndacoka ngugine lunch hour break ndatwathithia rwimbo ndacoka ngugine alafu ndeja uthithia video later so kiri mutorire jwaku numbete kwithira ukiona mwanene everywhere yani favor mwanene murungu nditheretwe gigu favor everywhere na ndikyo na ndikuga no tukibo amen after tugi ndumbu iri kuingi wandikire ndikurikania no tugi ndandikira mathina na ru rwejete arugono rungi kinyaru I had a friend ngutikia tu in studio he was passing through a very hard na musore kukaire and time because of kwimanto jareo ndera murungu pakira nkamwa encouragement yake na tiwe nkaki kinyambara bangi bakukira mantu jari ku ja bethere bakira ai encouraged murungu irambikirira rumboro mathina athina jajo nde twina jonte kurone jatumbongana yumwathani kura gweje so ndaandika rumbo kinyaru sejo tajukia a bedtime ndaandika ndetanda record ndamukiria iyo and
ngwitikia through that period you twakurukirire that song has been encouragement to him, family at large. So that is the other song ambayo niliandika. Rungi ndaandika kwirungi ndaandikire rokucokia nkatho kimuru ni umpandite niguo thithiritie mantu ja mwathani ni umpandite mukina joro guciro kithima kia moyo rote uja so irwa nkatho runaru na romuthia rampandikite kenda album yujuna me anda ingaira this album rari ro wendo nkoni tuko misinterpret wendo from the Bible na kwi mantu ja maingi tukurukira jegie wendo and if we cannot define wendo in a Christian way tukaura njira ikio ndaandikire rumbo rowe wendo kimataro kibaraba utonya wendo na nontu kuni ndatonyire itukuranire twagire twana I'm there irumbo ro mataro rwa wendo imbi murungu akwenda turikana gukukira wendo na nikio ndaandikire rumbo ruriku na so many ingeire waite gaitire kirungu ngwithike murungu agitetha ikari kirungu aya tugita na mbere otwinire karumbo ruwa wendo kidogo kenda mutegerwo kumwe kirimene amenye yugo studio tukoya naru wendo rwita atiri twinde na mane twije wendo netana inso na gotemwa gojonge chokorokete wendo wendo ndekewa mwathani otonenkagera tutoreria wendo tukare twendanite wendo ninkwendete wigakinda nkoro gakoa nyanya ureke wandaera ndi mwathani nikio tubatigaga aciari betu bonde tutwike gintu kimwe antu bendanite wow no tigento kingi kega ndi kurune ta kona mwekuru mwega na mukuru mwega kia wakemwatha no ntumantu jonde kiri muturire jwa kuina antu baba jomba kwithura jakiagira na jakethura jagita bwega bwe na ndi ukumba kwithura okina okwiza ke utonya kiri industry ya Meru usani bo mwero ubona ata ukaria ata muno kiri gospel usani bo Meru kurewa kurewa ntuntabu standi muno nkuona tu ito progress kwe antu batwikirite ndagasa yokuruka na ankwenda gucokeria nkatho we umwao thank you so much na kwina bangi ba makeno materi twaragia makeno materi muno azin no kuona kwe antu bakwina substance in this music nyaketha kwe baraba urite kwe ende kwe bangi bale oi ubothingatia makinya tira tosoja no tukathingata Meru kwe ndrasoite no nkathingata Meru ndaka ende de kuthingatia ndumbo ici ndamenyire kwina asani ba Meru tumbo thingatia na support ngoniona nyedren kai no support bando utungu tuga tukumbo supportana ito supportana twetu ya Meru na nkuona tuikinya makinya jangu kaoro nije twari tokoro na iso no wiko lakini thai kethira ingwikira ndumu na kona kwa Meru bakona na kwibo bakundingira bakambira no kuthithia nguginja na bakatuma kiantu na bakatuma kiantu bangi it shows we are making progress na tuikinya tukinyo toto nini ngwithike tukendelea ukora bukendelea gwita bwikura abukinye to the next level imano tuntu butumba kwithirwa wena mwambirio na weto ugeto kethirwa gikinya kire kioneki giaku aya tugeta na mbere na ndio kumba kwithirwa gita album yeku maybe twetere kairire ingi mbije irio bieri kwa bikurugwa atwetere tutairote rwimbo etere nyene time buga igitana mwathani ro yega ima mije actually rwimbo you see on the bitete video audio I've been supported by people Delia murungu mbeka antwara komba ko support on yanto and then kon kukurukira all those videos mbwiro mwake ngaramite rurwa kinyawendo kinyarwa rwa karamite so people have supported me
na yantu ntaiji mtu ja Patton Holdings tumwita mwenda and era almost all the videos ira cio ndithiti tungo kwira I have experienced grace all through ke audio kwe barabada yagira audio so I thank God because kinyau wange if God has called you kana murungu ria gwitite na kunenkaira kiro bateri buru nkorikana ore Musa kwa kari Musa orirwe imbie uyo ngogwete anjara auga ni karuturo kari mwathani atumire kugarura na ndi murungu akombori imbie ngogwete ndamwire ndena kiao kiawi amen nago murungu ndamwira tumira inyeku ima ikinyira antu baro bate kinyira na murungu aratumira inyeku so ikyo musoka iri nkado ikyo ndakwira isire o ire o na impandikite actually ndina kinya audio sie tayari kwena inge pandikite sie in my phone here ndeta studio go produce but not in the right time when God speaks and when God opens our way then I shall record na nkobanga go je on process ena ndategera nkona ntu nivombete kwithirwa betume SMS ndi mbere mpumba kwithirwa ngitegera SMS ndotege kamera iringire ndebe were antu ndumbo ciaku bachiona na iringira ndebe iganto tanga kanene twende kazi adikeria ba Mulima TV ndumbo ciako cionthe mbekirite YouTube that is the platform kani platform akira mbekirite ndumbo ciako ugetoga search Justin Bundi ukona ndumbo ciako cionthe irairo na no to upgrade no to kwekera in other platforms murungu agitutethaia na kethra ukombe kia buru kwina ira ciana skiza itotege no to description ire o injaga oigwa utiomba ku download no wikire skiza ukathari mantu nacio ire au na murungu akato arimaniria motwine wega ukuthiria ntuti Facebook wao angi weta Facebook Justin Bundi official ewe ingi Justin Bundi ende ya Rwimbo ya Rwimbo itawa Facebook kwa Rwimbo Justin Bundi official Instagram no Justin Bundi so those are the platforms that I rende nation na continually kuendelea mije mtu aitaka ora kimenya kure kunge no kuendelea gwitangika in other platforms na murungu agatwari maybe mtu akenda kujokia CD yaku kana akenda kuona ndumbo ciaku na muno tiki YouTube agachiona atio ure okenda ndumbo tinga contactete thai akambira nkamutithiria CD ndirambirio thithia CD for a reason ira ntumba kugaja thai is for a reason ndathithia CD kana no Are it's okay bunga kiuberete na araba kona ndumbo cia no andingere thimwe kwa kamuthondekera ndumbo kethiri kumwikira gi flash blending kana no nyake na no mwitire CD tokane na ngona na CD no mwitire CD so igo an contact and kamutithiria nujebe na yuku antu bakenda yuku rere yaku ikyo kwenda wone kanira namba kenda kinya muntu enda yuku enda ndwimbo umba kwithira guchiona kuma kiugo okay namba ko ya thimu 0735 31 938 0735 31 938 namba unegwitia music tema antu zangi areka bakwira muntu uma negwitia music tema antu zangi aya ambu mekuthirwa ngitegera SMS no tundategera nkone SMS ciaku ire antu batumite ni ciumbite kwithirwa igikinya Fredrick Mutwiri kumantere cia from Daro AIPC St Mary's akwira congrats my son witete kuraja wow that's good ungiambira Morning Mulima TV ni chui kumantere cia Nkobo ambira tuko pamoja imbije no muije aya ambu bekwithirwa ngitakira inbox say hi to Justin akauga ni menta ugo imenta wa weni purity kumantere cia kia mirero wow thank you so much ungiambira hai Mulima ni munene kumantere cia Nkuinga na ngotea mafans wote na ira msanii tuko pamoja thank you so much mambo DJ Nio na Gasororiga Glory kumantere cia Nkonga
ambira show iko juu tu sana ibwega sana mtu gwitwa Glory kumantere cyangu kuona prayer itemwe kumami tutaomba tukomba kwithira tuiromba turi amwe hai Mlima TV ni mambanis kumantere cia garindare ambira tuko pamoja antubaga redare kethekeni sana. Thank you so much. Wonge ambira prayer itemwe kwa ntuko ya narwa kuona ambira tumbe kwithira tuirombera nja yawe ilivunjika Murungu nashoka na irio tuntubure manga itukaromba. Patrick Mbai kumantere cia Kanyakine ambira turi amwe. Thank you so much. Wonge ambira ne Shazi Kainyu kumantere cia Gatia ambira show iko juu tu sana ni bwega no bantu barabonde bombete kwithirwa bakiendelea gutegera show iyo kumyo Kiremene miarie kwe muthia tukiumagaruka. Miarie kwa muthia tukiumagarukane atire tuendelee ni gukuria Kemero twikire ni Kemero twina nyimbo cia Kemero thaia Murungu na ingwitikia Murungu agatutongeria na njira ira yagirite. Amen. Thank you so much no ntuba kwejo kumyo Kiremene. Director kana mwerekerio kwange atikia we ready na ndimbo cia Justin umbe kwithirwa gitukundia rumwe ko rumwe tumbe kwithirwa twitegera ngugira ethiritwa gita na ndacokera tukomba kwithirwa twicokera na DJ Neon tumbe kwithirwa tukiendelea kwamukira itharimo mwerekeria take over. Reina jonde jare ndegorone Tatingwa na utugi wa umbani Wadani Murungu na wene mweteke kuwa Katotonga geria magerio nendegoro Unazunzenga wane wero kugeria Wakano kemi kururo na kinyanka Egewa mwadani motoro Shiara newa utumenyagera Kaumoka moyo no kiri bwetu Nyamu mwadhani wewe mushoe wama Nebwega ngai ututongeria Umago shiara newa utumenyagera Kaumoka moyo no kiri bwetu Nyamu mwadhani wewe mushoe wama
Niompandite mukenejwa ruji rwa kithima kia moyo ruria ruti ujaga na mwathani niwe tawa maguru ne jakwa mundu neka nawe rune toraga untongeretie wengo torera ewengo torera Murungu mumenyerei ewengo torera wengo torera ewengo torera Murungu mumenyerei ewengo torera Inyanayo ya mbarathi etiumba gukugwiria ninge utigagwa bwega nio ntubwa rwiro rwacio ntethagia mwathani rionthe ngukirage mbirigire kiao giaku kugwiragia mwathani wenguturira wenguturira Murungu mumenyerei Ewenguturira Wenguturira Ewenguturira Murungu mumenyerei Ewenguturira Murungu